Retinol. Retinol je derivat vitamina A, na površini kože izaziva eksfolijaciju, to jest ljuštenje površinskih ćelija epiderma, a u dubini potiče sintezu kolagena i elastina, što dovodi do uklanjanja finih linija i bora. Otvara začepljene pore i na taj način sprečava stvaranje i tretira već postojeće akne. Retinol redukuje postojeće fleke jer smanjuje proizvodnju melanina. Ne kombinovati retinol sa vitaminom C istovremeno zbog moguće iritacije. Ujutru naneti vitamin C, a uveče retinol. Kombinovati retinol sa hiluronskom kiselinom, ceramidima, ekstraktom zelenog čaja jer koža voli vodu, posebno kada koristite isušujući sastojak poput retinola. Retinol treba da bude u sklopu večernje nege, nanosi se na suvu kožu, a da bi se sprečile iritacije može da se nanese hidratantna krema preko njega.